Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Juanito, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Juanito. Nabayag nga gayem kami kini Chari a kalugarap. Schoolmate kami, manipod elementarya, aginggat high school. Ngem kabayatan ti panaggayem mi, mariknak. Ngayon inot anat nagtiriknak kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juanito. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kanya ti punam, in love ka ni Chari? Ay, when nga rod, parts. Kat no agbabarkada tayo. Na-develop ak nga rod kan kuha na. Kasanumat ngamin, nag-close kayo mat ititunggal maysa. Isong arod dahi ta tinagrugyan na. Welcome ngamin iji balay mi. Pasara ijay pa yun amaturog no maminsan. Pards, amirism analaing, dahi tarik nam kenkwana. Ha? Amangan mat, no naing kabsatan laang dahi ta. Saan, parts? In love ka talaga kan kuhanan. Dakkel aparikot dahi ta. Oh, anya ngay kararamidan nyo ditoy. Intayon kadoan da kami nga adlangoy. Juanito, umay kan Sige. Umaya kon. Wan, umay kan. Wen, umaya kon. Umay kan. Di nakbuyodan Nagpayag kamat namin amag na. Darasam tanay nagmayat yaglangoy. Oh, addi ti cellphone ko. Picturean nakman ket di. Tapno adda i-post ko iti Facebook ko. Wen Oh, okay ka din dahi ti pa nag-post ko? Wen, mayat detan. Mayat ka la mayat. Tagayam saan mo't? Napintas kalat ta. Pura niya nga ang gulo, Chari. Ibagbagam laang data tabarkada ka. Saan man? Talaga napintas ka. Isunod na... Nainlavakan ka. Anya ti ko na? Ha? Awan? Adaya yung bagak. Adda. Ulitem. Napintas ka kung... Saan? Adda pa'y sabaling imbagan. Ginaudi. Kaya't mo adenggan? Wan, jak namin nangagunay. Kunak, nainlavakan ka. Anya? Day tatipod no, Chari. Agayatakan ka. Katsapay ko tadi nakagura iti dayto yung impudnokan ka. Nakita yo ka din ni Chari? Kat no aglanglangoy kayo itay, itiigit ti baybay. Win nga rod. Kat inayaban ni Juanito itay. Nakita pa ang nagpicture da. Uy, Juanito. Ape anak ululay magkadita. At tagari ka mat Si kagayam ti kadwa ni Chari itay. Wah. Saan pa'y analpas ti picnic tayo? Ado pa'y ti makan ije cottage. Sa dino nga ta tinapanan na. Amangan no adalaang itiigid. Sige, mapan ko man nga ro birokan. Ay, una. Ay, Pards. Antam taglangoy. Ay, Pards. Anyamot nga iti maibagam ka ni Chari. Ha? Kalahat mo na nagpukaw. May nakalaang ingguyod itay nga aglangoy. Kwa. Dakla pa man imbagbaga kan kwa na. Ti anya? Tipod na riknak. Ha? Impod nung tiriknam? Nailawan ko nga rod. Kunak ano, okay kan kwa na. Anya? Ay, nagturd kan anang ibaga? Dakas ka di day dyan nga naramid ko. Ay, kat awanan ni Chari. Di nga rod nagpudno ak. Imadayo matan. Ay abak. Agam, di na kaya tito malyaw. Anya nga tati kahit asawon tayo jay aya. Juanito, apay asaan matan nga umay dito'y balay ni Chari? Di, kanayon nga umay dito'y nga agpasyar. Busy manang. Busy ti trabaho na. Uray mo't edi sobra busy. Umay latamot maki-internet, kan maki-computer. Ita, pulos adi agpakpakita.
Jack manam mo. Kaano idi ko naman napan kayo nagpiknik iji baybay? Di na palabas ang bulan manang. Sipod idin. Saanan ngayon imay? Umay tulat ta ah. Hmm, Ang mga noy suretan. ala, ingka ilukat adakos. Ne, sika mo Jen. Juanito. Imbaon nak ni Chari dito balayo. Umay ko kano alaan dagiti nabati agamit na. Kasta ka di. Di na ka di kayat nga umay dito balay. Ado kano ti asikaswen na. Ang nakatugaw lang mati dya balay da. Oh, umunag ka pa kay. Ay, agyaman at Fred. Ah, Kunak narod nga umay ni Chari, ngam dinamot kayat. ah. Damagak man kan ka. Adda ka di nagapaan nyo? Saan mat ani Chari di may abisitam? Ni Jen day jay manang. Barkada mi matlaeng. Imbaon ka no ni Chari. Nga umay naalaan dagiti gamit na anabati na dito balay. Ne. Apa yun? Kasapulan na siguro. Ado dagiti gamit ni Chari ditoy. Ikay man nga alaan man na. Taitad mo ko ni Jen. Sige, inakalaan. Pagurayam ni Jen. Dagiti gamit ni Chari anabati dito balay. Ay, ado gayam. Adabadbado, kandad dumapay. Umumyan dito ni Chari? Wen Jen. Agkakaidada ka ni manang ko. Napintas kami tilin na ganda. Ay, kasta? Jen, awan ka dito na ibagbagakan ka ni Chari? Awan mat. Basta imbaon naklaang. Gumurguran samat kanya kon. Apay ko maagumurakan ka. Anya gamin ti basol mo. Uy, addan samat di mi ammo, may papankada kayo adwa ah. Ay ko, awan. Awan, Jen. No adda nagginuraan nyo. Mabalin tayo mat apagsasaritaan dayta. Saan ka di? Kat uwan mat. Aging ga iti awan ti ibagayo kada kami. Saan tayo ang masolbar dayta aparikot? Parts. Apay, Pards. Aday pakitakan ka. Anya na ita. Talaga kagurguran akmat ni Chari. Tapay anak ko nam data. Kita ma. In block nakmat iti social media account na. Oh, Aywan. Saan mo na ma-search? kinaguran ang inaramid ko. Hey, si kantumot ngamin. Saan ka naging inayad? Ito itumot nga min ariknak. No apay nga italangan nagayatak. Kat isupay. Agbabarkada tayo ngamin, Pards. Pakabasulak ka din no nagayatak kan ko na. Saan mo't kiti abasol dayta? Impudnok lang mati ayat ko ha. Isumot nga min ti marikriknak. Amok dayta, Pards. Ita kagurguran akon. In black nak lang aro din. Diyak pa yun maawagan ti cellphone na. Sige. Bayam, tanwag kita kami. Kasaritak to. Sigurado ka? Una, masapul nga agsubli. Ti sigud alinangan yu adwa. Pards, agyaman na ka. Numaaramid mo day ta. Aggagayam tayo. Isung agtitinulong tayo. Un gayam. Inak gumatang iti chocolate. Ken sabong. Ited mo to kun kwa na, ah? Ha? Paraan niya. Peace offering ko kun kwa na. Ha? O sige, itulod ko to ijay balayda. Dahil tapis offering mo. Sige, Pards. Ket agyaman ak unay. Juanito, Manang, kunak no nakaturog kan. agin internet ak pala. Diyak pala ngamin makaturo. Nasabat ko ni Chari itay, ijay mall. Ha? Adamat katwa na alalaki. Boyfriend na siguro, ta naka-holding hands damat. Adan boyfriend na. Madlaw nga ada relasyon da. Ngam imasidag kanyak ni Chari. Kat nakigtutak itimpod no na. Ada impod no nakan ka manang. Imbagam ka no, nga in love ka kankwana. Pudno ka di nga imbagam day takenkwana. Diyak nalapdan ti riknak manang. Iso day ta, tinangguraan na ken ka.
Gimura gayam kanyak. Saan naman nga indiretso nga mawatak akasta? Basol ka di nga agayatak iti may sa barkadak manang. Agkita kayo laangan, kat agsarita kayo kano. Kasta ka di? Sa dino kano ti pagkitaan mi? Ay kat kasaritam to Dahil tati may sa pampanunodek. Iswadyak makaturturog manang. Di mo mabalin nga ayatan ni Chari. Taadaanan iti boyfriend. Kan may sa, agbarkada kayo. Oh. Ti aramidam, makisinara ka kan na, kat agsarita kayo. Buwan manang. Ore mabainak. Makisarita aklatakan ko na. Anya ka matan, Pards. Insublimot dahi tasabong nga impaitad ko kani Chari. Nagsakit tirik na. Tani, nalaylay dan. Kahit manong aldawas anta nagkita. Isublik tasan akayat ni Charing awatin. Ha? Unay matan. Naperdin ti panaggayem mi. Gapulang iti naibagak. Awan man kidit na ibaga na, sakit tinakam na kan ka. Sana na masapol nga ibaga na pa'y kanyak, Pards. Talaga amariknak sakit tinakam na. Di nalaan kayat nga awatan dagiti ipapaitan mo. Uray namin ano nga imbagak, apis offering mo. Masapol ka saritak. Aywan gayam, nadakamat ko day takan kwa na. Numabalin ka no, agkita kayo inton Sabado, iti sigud a pagkikitaan tayong agbabarkada. Mabalin matkit di. Kaya't mo ka di, ta sumurutak. Ah, Da kami abarkadam. Ni Jen. sige man. Tapno naturturod ti pakinakam ko asumangukan ko na. Panagkunam, umaingatan ni Juanito ita. Oh my God, Jai. Apay ko maasaan. Naskan nga agsarita kami. Tapno amo na ti epekto ti inaramid na. Isudan da kita Dito'y kayo lang Sanda kami apanawan. Wan. Imo na kayo gaman nakasangpat. Jen. Ide kayo pa'y lang may saalamisaan. Agsarita kami lang. Sige. Sige, Juanito. Agtugaw ka. Pasensya kan, Chari. Tanalaga. Diyak kuman kaya't ti sumangukan ka. Anya klase ka abarkada. Mananggundaway ka. Awan matikas ta panggap ko, Chari. Dinadaol mo ti friendship na. Amo Juanito. Namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Kas talaunay ti panagtalagkukan ka. Imbilang ka kas gayem ko. Kabsat pa yan no ar-arigan. Ngam kala at ngempod nung ti panagayat mo kanya. Pakawanan na ko, Chari. Sorry, no nasaktan direk nan. Saanan ang maisublipay ti panagtalagkukan ka, Juanito? Pakawanan na ko, ma. Ken may sa, adan boyfriend ko. Anya ti kayat mong aramidak. Tapno mapakawan na, Chari. Sardangan na kon. Anya ti kayat mo asawan. Gaputa kayat kon awaswasan ti panaggayam ta. Uray ka di ti panaggayam ta. Ket mapukawan. Saan ka arumbang apagtal ka na gayam, Juanito? Saan ka amapakawan iti inaramid mo? Dinadaol mo ti friendship ta. Chari, saan ka ba'y apumanaw? Agawid akon dyan. Nalpas kamin ang nagsarita kini Juanito. Ngam agbabarkada tayo. Apay amasapul adumanon iti kastoy. Diyak kayat akadwa ni Juanito. Ngam, kasano anti panagbabarkada tayo? Umanugot ak ang makibarkada kada kayo. No ikating nyo ni Juanito iti grupo. Anya? Agan nagkadyan. Amangan no si kantumat ti sumaruno apangipudnuan na iti ayat na. Jen, Chari. Naka-order kami iti kanan tayo. Diyak kayat ti sumango kada kayo. Chari! Chari! Bye-bye amon, Juanito. Saan mon alapdan? Bayam apumanaw. Nadadalan ti pa nagbabarkada tayo. Gapo kanyak, Jen. Di mo ibagati kasta.
Buo, latat ti panagbabarkada tayo. Bayam asumina ni Chari. Ah, Para kanya, saan abasol ti inaramid mo? Saan abasol ti panangipudnom iti panagayat mo kankwana? Masayang anak, iti pan nakadadaal ti panagpagayam mi kinitsari, Mr. Lonely. Aging ga ita, pampanunutak tinapasamak, ket makonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Juanito. Juanito, pagayam ko, awan ti rumbeng apakakonsensyaam. Nuar arigen, awan ti rumbeng apangguraan kan kanitsari, gaputawan matidakes nga inaramid mo. Akatala, no pay di na kan kayat agayam ni Chari, taadulat tamet dagiti gagayam mo. Kaya't dumteng tulat ta ti babae, ama ikari para kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, iti probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julia, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya't dagiti dadakkel ko ti boyfriend ko? Agingga nga adda napasamak, ket nakaamirisak. Agpay sugayam ti kuna, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anaywam day jay aglen, sika, Julia. Ibagbaga ko na. Jack kayat nga iso ti pakiasawaam. Tatang, apay asaan nyo ang maawatan? Nga iso ti lalaki nga ay ayatak. Anya ayat ti kinayat mo iti day jay alalakay. Kasla adek. Anyamat daytan nga ibagbagayo ka ni Glenn. Nasingpot ni Glenn, tatang. Nasingpet nga ibagbagam. Anya ti trabaho na. Tambay. Ay, saan nantupay ang matulungan dagiti naganak na ijay talaw na. Tumultulong mat Tumulaw no kay kayat na. No saan nga ibaon dagiti naganak na. Saan mat nga aggunay. Kasanon ti biyagyaw no kasjay alalaki ti maasawam. Basta, iso ti kayat ko, tatang. Ay, di mo ipilit ti kayat mau. Ubing kapay, iswa di mo pa'y makita ti pagsayaatam kan pagdaksam. Iso nga isursuro ka. Iso nga ro ti ipit-pitik ti pusok, tatang. Saan nyo kumamot a pakibiyangan ti may papan iti kayat ko alalaki? Kanya nga ti gunggunami ang naganak. No di may kitaan ti pagsayaatam. No sanda ka kayat dagiti dadakkel mo, di agdaritan? Anya? Ay, saan ko matakayat Agad adalak pa'y laang. Kan, sa dino kumangay ti papananta. Kumpurmin basta umadayutan dito eh. Awan mo trabaho. Kasano nga ti panagbiag tano kasta. Kan kasano ka maituloy ti panagadal ko. Di ipamuspusan ta. Nagbiro ka kiti trabaho. Mapantay jay bagyo. Adama mo kajay. Agpatulong ak nagbirok iti trabaho. Dito'y kanang agbirok iti trabaho. Siguro, naadan trabaho. Kaya't dakamot kan datatang kananang ko. Nupod no nga ayatan na. Sumurot ka nga rod kanya. Pangaasim, Glenn. Saan na kumamat apilitan? Diyak kaya't apanawan datatang kananang. Kan may sa, agad adalak pa'y laang. Kan anya dagiti madamdamag ko. Ada kayo kadagiti babarkadam ti maatap nga agtaktakaw diti baryo tayo. Anya? Uray sika akaayan ayat ko. Patsyam ida. Pamabasol da lang dayta. Awan ebidensyada. Panagkunam ka di. Maramid ko ti agtakaw.
Isungarot nga agdamdamag ah. Saan ka ko mga agar-aramid, iti ad-adda saan apangayatan dagiti dadakkel ko kan ka. Saan mo ka di pa'y nga ambo ti agwarwaras adamag? Anya day tananang. Daglen, kandagiti barkada na ti maatap nga agtaktakaw di baryo tayo. Ay, suspect dalang mat day ta ah. Awan mat may pakita da nga ebidensya ah. Ay, talaga nga isakit mo, day dyan lalaki. Anak ko, usaram kumamot day tautak mo. Saan laang aday tapusom ti paganandaram? Nanang, awan pamanaknak da kadagiti ipapabasol da ka ni Glenn. Iso apa nga siyo. Saan kumamot adda kasunay ti pagkitkitaan nyo ka ni Glenn? Ay, jak mo, no anya timpakpakan kan ka day dyan lalaki. Awan trabaho na. Sadot, agtatakaw, kan kaslaglang lang nga adik, ngam kayat mo kitden. Sobra matikas ta pa nagsasauyo ka ni Glenn, nanang. Katagpay sumat. Anya ayati kinayat mo kan kuana. Gapo tada itsura na ay ayo kan kuana. Basta nasingpat ni Glenn, nanang. Aging ka nga awan ebidensya kadagiti ipapabasol da. Ay, sa anak, amamati. Sa kanto lang arod mamate, inton nakakulungan. Umayak man na nagpasyar, Julia. Saan ka di nga imbagakkan kan? Adan ka ayat-ayat ko. Iso asar dengan nako man apaspasyaran. Aging gaasan kayo pa'y ang nagkasar kan ni Glenn. Sa anak amawanan itinamnama. Iso adi na kumamot paritan amang pasyarkan ka. Sikati makam mo. Ngam ibagakon kan ka. Awan namnamaam kanyak. Adan ka ayan-ayat ko. Kat awan planok amang isina kan ko na. Uray saan akayat dagiti dadakkel ko. Tasikati kayat da. Kitkitaan da lang ti pagsaya atam. Anyangin ti masakbayam kan kuana. Isung agpanunot ka kuma. Basta ni Glenn ti ay ayatak. Period. Ano kasta, awisan ka man nga ron ngagpasyar. Diyak kayat. Amang ano maamuan ni Glenn kat kaungat na. Awan mat mading aramidan ta. Agpasyar talaang mat. Di ka man dagol ni tunay. No kuna ka diyak kayat. Diyak kayat. Ay, unay kan, anak ko. Awisin na ka lang arudan ni Philip nga agpasyar. Di mo kit din kayat. Apay, impasyar na kan day jay aglain. Saan pay? Gapaw tawan kwartana. Ay, agdip-dipindar lang kadagiti taktakawon na. Tasaan mat ngamin nga agtrabahaw. Awan pa manaknak adaglen ti agtaktakaw tatang. Iso asaan kumamat akasta ti panagsasauyo. Adan tulat tapan nakatiliw day jay ataaw. Saan nga agnanayaw ti dakas nga aramid na. Ibagak man na tatang. Awan dakas nga aramid ti kaayan ayat ko. Kasano ang masiguradaw nga awan dakas nga aramid na. Gapot at tinama ko kankwana. Kat kunanamot nga awan dakas nga aramid na. Halangan mat ngamin nga aminin na kan ka, nga damading aramid na. Ay na, anak ko, agad adal ka. Nga mapay nga awan masiputam kadagiti mading nga aramid, ti kayan ayat mao. Sa dinaw, ti panunot mao. Isardang yung aminan ti madingar aramidin yung kadagiti barkadam. Da kayon ti pagsasaritaan ti intero a barangay. Ad-adda na saan da kaakayat da tatang kananang nukasta. Awan ti madingar aramidan, may kunakmat kan ka. Kan uray sandak akayat dananang kan tatang mo. Tinapateg, ay ayaten na. Kat di ka mamati kadagiti bagbaga ti tao. Agpayso ka di nga awan pa kainaigam iti agwarwaras adamag. Awan ko naklang arudan. Patyanak ko ma. Nupod numat lang ay ayaten na. Ay ayatin ka unay, Glenn. Iso apa nga asim. Liklikam ko mga minan dagiti barkadam. Isardang mo ti aginom. Nupod no nga ay ayatin na. Okay. Sige. Ikarigata kaliklikan dagiti barkadak. Tapno awan mo't may bagam kanyak. Agyaman ak unay no kasta, Glenn. Nagranata met gayam nga umay aglabad iti karayan, Julian. Uwan nga rod.
Kat nasayat mo't tapno ada ka sarasarita. Ungayam, iti panagkunan, agpaiso dagiti agwarwaras adamag may papan iti kaayan ayat mo. At saka ngam no damagak mat ka ni Glenn. Kunana mat asaan apod no. Belia, anyat panagkunan, pudno nga ta? Diyaka mo. Ngam awan mat ngaming trabaho da nga agbabarkada. Ngam adang mat lata igatang da iti arak nga inumanda. Kasla di kalding ni mang kanur anapukaw. Isuda man ti pagpabasulan da. Isuda laang kano ti makaiturod ngagtakaw. Madisdis mayaak magdan no maminsan. Kana, pulos asaan akayat datatang kananang ni Glenn. Kanayon dak adis mayaan. Ubing ka pa'y mat ngamin. Inton agadal kan iti kolehiyo. Malipatam tumatlaang. Adun to ti maam-amom anasaysaya at ngam ni Glenn. Nay, ada kayo matgayam dito karayan nga aglablaba. Juan, umay ka kadyag padigos itinuang mo? Wen, nagdagaan namin di panawan. Iso nga umay ko man painuman, kan padigusan tinwang ko. Kumusta ka, Julia? Kas makita mo, nakasaysaya ata, kan nakaradkadak pailaang. Numalpas ka nga aglaba. Siyak ton ti mangawit. Sana all. Adda mangawit ka dagiti linabaan na. Uray dagiti linabaam, Delia. Awit agtumat. Nulakit dito manugot ni Julia, asyak ti mangawit ka dagiti linabaan nyo. Oh, anya pilator urayang. Uwin ko nangon Nagrigat nga tati agsusuon iti linabaan. Sika talaga. Sige man laangan. Nadamag kong ar-arman na kadadya, Philip. Saan nakadingaam mo akaayan ayat kan? Amo na, taibagbagakan ko na. Kan imbagak nga awan naman na kanya. Yung magpilit latta. Gapo siguro. Tamo na nga iso ti kayat dagiti dadakkel mo aparangan ka. Siguro Katsika, ang mga ano kayat mo matadya, Philip? Saan? Tasikati ay ayatat. Sigurado lang, Julia. Jack kayat ti malakloko. Makapatayak no adda mga hagaw kan ka. Anya ka din dayta nga ibagbagan. May turad mo nga ramidan dayta? Apay gidi na saan? Iso asaan nga agkam-kamali dayja a Philip ang mga hagaw kan ka. Mabutbuta nga kun kan kagapo ka kita nga ibagbagan. Agkari ka asyak laeng ti ayatem, Julia. Juan, ikarit. Ikarit, Glenn. Mabalin ka din nga umay kapasyaran inton rapi, Julia. Agpakpakaan si akan ka nga isardeng mo kuman ti agaram kanyak. Agong umutan ti kaayan ayat ko gapukan ka. Kasta ka di. Ngam, saan kayo pa mat nga agasawa? Apay ko mga agungat. Pangaasim. Agipang pangtangamin. Mabutangag. Ang mga nupayson na ti pangtana. Anya, maaramid na ti agipanta. Kasta ti kayat mo akayan ayat. Agpanunot ka kumamat, Julia. Sinaamon, sakbay amala daw ti amin. Agbabawi kan tulaan, nukas jay atao ti pakiasawaam. Ala, adda ipadamag ko kan ka. Among ka di nga adda ije pagbaludan ni Glenn? Apay nga dayjay, anya ti bason na. Nagiinom damanan akadagi ti barkada na idirabi Addan sa saan da nagkikinaawatan. Nagguguluda. Kat binagsul ni Glenn ti may sa abarkada na. Kat adda ije ospital nga agngangabit. Anya nga mi ti rason na naguguluda. Daka mo Ngam ti rason ni Glenn, self-defense laang mat. Tabagsulin ka no mga ti barkada na. Takas girlfriend ti barkada na ti sinulot na. Kayat mo asawan. Wen, inaram na ti kaayan ayat ti barkada na. Idinto ta adda ka lang arudin akayan ayat na. Ti awanan pa in alalaki. Isak-sakit ko akanayon. Ngam kasto'y lagayan ti aramidan na. O, anyangay. Kayat mo ka di pa ilaang dayje akayan ayat mo. Ako nam anasingpet. Saanan, Belia? Mapanak to iji pagbaludan. Katwas-wasak ti ayan ayat mi. Pangasim, Julia.
Saan ka makiwin na swas kanyak? Makaruwarak mo lang dito pagbaludan. Ilaban mi iti korte ti kasok. Isuti mo na anang dangran kanyak? Iti anya arason, asaksakan na ka. Gapo ta inagaw mo, ti kaayan-ayat na. Adda kaayan-ayat mo. Ngam aga-agaw ka, iti kaayan-ayat ti sabali. Kuma, nakiwin na swas ka pa'y na umuna kanyak. Sana ka makiwin na swas kan ka. Gaputa sikat ti kaayan-ayat ko. Pinagayamak lang day dya babae. Madlaw ko ngamin ako rusunada nak. Panagkunam ka di. Kat mabalin kumat nga irason day ta, kadagiti dadakkel ko. Pasensyakan. Nga maaddaak dito'y. Tapno lipasa kunti ayan-ayat ta. Pangasim, Julia. Saan kumamata kasta? Diyak ka bala na mapukaw ka kanyak. Sikat ibiyag ko. Pangasim. Urayan na ka makarwar dito'y pagbaludan. Si kamat lang tinagaramid iti rason, tapno sinaan kan. Idi ko mapay lang arumbang anakisinakan ka. Ngam gaputa ay ayatan ka. Sa anak adim ngagkadagiti dadakkel ko. Ngam ita, nakadesisyon akon. Waswasan tan ti ayan-ayat ta. Katsapay ko matagsingsingpot kan dito'y pagbaludan, Glenn. Di mo ad-addaan, adadaulan ti biyag mo. Agad-adala kon iti kolehyo, Mr. Lonely, ngem awan pa'y nobyok. Aging gaita, agar-aram pa'y laang kanyak ni Philip, kat plano kasungbatan, numakalpasa kon iti panagadal ko. To'y pagayam mo, Julia. Agyaman ak pagayam Julia, iti daytoy apakasaritaam. Timakonak, awan ba't siguro ti dakes na, no dumngeg tayo kadagiti naganak tayo. Tadagiti naganak tayo, ti mangiwanwan kada tayo, nga anak da. Awan mat siguro tinaganak, amang irubo iti anak na, iti pagdaksan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Julia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Julie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nitatang ko ti agpilpili iti kayat na apakiasawaak. Ngem gapu iti may sa apasamak, nagbaliw ti kapanunutan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag, tasimbang petkan, manipod iti trabaho, manak. Tatang, arak man ang tisang-sangwan niyo. Pansinin mo't at abisitam. Umay nakapasyaray. Kasano apasyaran nak? Kat arak mo tisang-sangwan niyo. Namabalin, bakit uga ka kumapay lang kada kami kanitatang mo, Julie? Nabanugak iti trabaho. Kaya't kunti aginana. Ay. Di mo bastusin ti bisitam, Julie. Bisita yung, tatang. Saan ko abisita? Sige, sumura ka kun iti kwarto, kanabanugak. Talaga bastos ka niya. Kaya't mo taparamanan ka. Banyong tatadalmas, baka nabannog iti trabaho na. Kita am ti kinasingpad, ti agbalin to amanugang ka. Kasto ti kayat kong agbalin na manugang, Julie. Saan kat aday jay nga agin sa santo, saan ka no nga agin inom iti arak? Kwe! Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti balay, Ivan. Umunag ka Mabalin ka di? Mabalin. Apay kitin asaan? Amok namin asan na akayat ni tatang mo para ken ka. Saan nga iso ti masurot?
No pakasaknan ti pusok ti pagsasaritaan. Kabaalam nga rod asupringan ni tatang mo? Makaamiris tumatlaang ni tatang. Saan ang mabalin nga ipilit na kanyak ti kainuman na? Gaputapada na abartag. Ison ti kayat na apakiasawaak. O sige, umay kan, Ivan. Umunag ta. At to'y ti kape. Agkape kapay, sakbay nga agawid ka. Agyaman ak, Julie. Apay, awan kape, iti balayo. Tatang, diyo ko mamat bastusan ti katrabahwak. Intulod naklaang di ti balay. Iso a pinadagas ko a pinagkape. Naimbag amalam yo, Tata Dalmas. Awan tinaimbag amalam ko ita. Ala, ibusya mo day takapem, tagi na nanti anak ko. Ken uray si ka, nabannog kamit siguro iti trabahom. Iso nga agawid kan, tapno makainan na kamit. Uwan, Tata. Agis istorya kami lang biit kini Julie. Kasanom amaibos adagos takapem ngay, no agsarsarita kayo ako nam. Tatang, pangaasiyo. Panawan na kami pa'y ka ni Ivan. Pagawidak tumatlang, inton madamdama. Anyamot ka ni tatang, nanang. Binastos na ni Ivan idirabi. Nasabrak ti panagsasauna ka ni Ivan. Kinasaok mo't laang idirabi ni tatang mo. Imbaga, kama di ti araramidan na. Abay an nakakumang agpili iti kayat mo. Ngam saan ang mabagbagaan. Agingga ka no nga agnanaad ka dito'y balay. Iso ka no ti masurot. Gapo ta pagsaya tam tikit kitaad na. Kasano a pagsaya atak? Kat jay mo't bartak ti kayat na apakiasawaak. Nalaing mat ngamin amang lamlam yung dayjay anoli. Kan talagang aggusto kan ka. Iso apas pasurutan na amin nga ibagbaga ni tatang mo. Iso ba takay kayat ni tatang mo? Ibagbaga ko, nanang. Jack kayat ti makiasawa ka ni Noli. No ipilit ni tatang, agtalawak laangan. Saan namat siguro ang maipilit no talaga adi mo kayat anak ko? Ni Ivan ti kayat ko, nanang. Kayat ko kuman asumbatan. Ngam, amangan dumaamuan ni tatang. Kat nakarkaro nga ipilit na amakiasawa akon ka ni Noli. Anak. Isong adakan ni Ivan no maawatan na ka. No makauray, kayat naasawan, ay ayatan na ka. Nanang. Nagsaritaan mimut kit ni daytan kan ni Ivan. Ay na, talaga nagwapo ni Ivan. Kitaan mo, kitkitaan na ka. Ay, si kakit di talaga. Agtrabaho takit din. Ang mga numakita na ta ni boss. Apay ngamin adi mo pala sumbatan. Madanon to dayta. Adakan kwa na no makauray. Kasano ngay no makabirok iti sa bali. Di, kaya ta sa dayta. Saan nak nga ay ayatan? Apay ngamin adi mo pala sumbatan. No siyak lati inaram na, sinong bata ko na dagos. Loka ka talaga. Agtrabaho takit din. Sana kumpormi ti pampanunutem. Nasaya tadakan, aginanaka, taumay nakapasyarin ni Noli intun madamdama. Ay natatang, sigurado nga aginom kayo manen. Amo yung matadyak kayat ti sumango iti tao ang nakainom. Sige. Tapnawan may bagbagam. Saan kami nga aginom? At kano kayat nang ibagakan ka? Sige, tatang, sangwak, tauray siyak, at damat kayat ko nga ibagakan kwa na. Saya atam ti makisauken kwa na. Amumait nga iso ti kayat ko aparaken ka. Apay ka di ada kayo ti agpili iti pakiasawaak, tatang. Siyak mat ti makidan na. Saan ka tada kayo? Saan ka nga agbalin abastos? Nukunak aninuli ti pakiasawaam. Ison, ninole, saan anarigat akakin na awatak? Tanarespeto kanya.
ken sursurutin na amin apagayatak. Kat, mamati kayo mat. Ano nagasawa kaminton? Kat surutan nanto amin apagayatan nyo? Apay kit din na saan? Nakarkaron ton angag tong paliti amin nga ibagak, taasawan nakakit nga raw. Tatang, saan kayo asigurado iti dayta? Nasayat man ta sinangunak, Julie. Saan tan nga agpalpalikaw pay, Noli? Anya ti ibagbaga ni tatang nga ibagam kanyak? Napudno akmat kan ka. Iso ano mabalin, sungbatan ako na. Nusungbatan na, agkasarta dagos. Ibagakmat kan ka? Amumatan asaan ka akayat? Nila ang tatang timangayat kan ka? Iso ano adda kumamat pa nagbain mo? Agbain ka kumamat? Saan ka asip-sip ka ni tatang ko? Sardengamon ti makiin-inom kan kwa na. Tauray agan ano ni tatang? Sa anak ang makiasawa kan ka? Nagsakit mo't tinda kita balikas ma. Ang mo rin kasta, sana ka maawanan ni tinamnama. Sumardengak tulangay no makitak ang makikalaysakan. Talaga abilibak mat, iti kinapuskul ti ropam. Saan ka sumardang? Uray mapabainan kan. Kasta ti kinapudno ti panagahat ko kan ka, Julie. Naibagakon ka ni tatang mo, akayat ka ngay kalaysa. Kat imanugot. Kinuna na pagtungtungan ta ka no. Da kayo tinagtulang? Di da kayon ti agkasar no kayat yo? Ha? Napagtungtungan yon ti kasar. Kat saan ka pa'y matla asinong batan? Iso nga ta makisarsaritakan ka. Pues, saan ti sungbat ko? Saanak ang makikalaysakan ka? Agtugtugaw tapay laang dito Ivan. Diyak pa'y lakayat ti agawin. Ay, maburbori nga ka ni tatang ko. Kasanon, no ipilit na ngagkasar kamin ka ni Noli. Saan mo ka di akabaalan na supringen ti pagayatan ni tatang mo? Kabaulag. Ngam, adalat tabutan ko. Kasanon, no saan kon akabaulan asupringan. Adakan ka dayta. Agam, amangan mat no adda panagayat mo kininoli. Saan ko nga ay ayatan ni Noli? Sikati ay ayatek. Sikati kayat ko apakikalay saan. Ha? Kayat ka di asawan dayta? Asinong batan na kon? Katuanan Nukas pangarigan ta ipilit ni tatang ang makiasawa ka ni Noli. Agtalawak laangan. No kasapulang titulong ko. Adak lang dito Saan ka abaybayan? Agamanak, Ivan. Tada ka amang patpatid kar itirik na. Nakapagdesisyon na nga ilako ko ti dagatayo ijay suraw. Saan mo't lang nga masuksukay? Jak kabailan na talunayin. Uray ta nalawa pa'y mati mabati a dagatayaw. Kaya't ko apapintasan to'y balay tayaw para iti panagkasaryon to kininole, anak kaw. Kaya't ko adito'y balay ti pagkasaran yaw. Asino tinagko na ang makikasarak iti dayja abartak, tatang? Sa anak nga umanugot iti ibagbagana akasar. Lakay, saan mo apilitan ti anak mo ang makikasar iti saan na nga ay ayatan? Masurusuro ng tumutlaeng nga ayatin. Saan, tatang? Pulos adyak tumasursuro nga ayatan. Sana natangkan ti ulom, Julay. Agtungpal ka iti pagayatak. Tada ka pa'y laeng iti puder ko. Nukas na, sinong bata mo ni Ivan? Wen, Margie. Ay, madandanagan na kami. Taipilit ni tatang ang makikasarak ka ni Noli. Kat, makitaray kan kini Ivan? Saan kumat akayat nga aramidan ti kasta? Agtalawak laangan ijay balay, nukas pangarigan. Amo ka din ni Ivan da ito ang mapaspasamak kan. Wen, naibagakon. Kat, anya nga iti kunana. Kinunana ang nakasagana amang tulong kanyak, nukasapulak titulong na.
Dan nabiro ka kabayar ti dagatayaw. Ay, kat mayat ta daras ka nakabirok. Wain, tapno daras mait ama pasimpa tayo to'y balay tayaw. Tatang, ulitak manan Jack kayat ti makikasar ka ni Noli. Sana natangkin ti ulom kunak manayin. Di nakpag-high bloodin. No adda respetom kanyak nga ma'am. Sumurot ka iti pagayatak. Saan adita ti pakakitaan? Nga adda respeto kada kayo, tatang. Lakay, ibagak manankan ka. Bayam ti anak mo nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Lakay, Domingo inton bigat. Sumurot ka kadi kada kami ang makimisa. Da kayo latan iti anak ta. Ita nga main ti panagbayad da iti dagatayaw. Ay, kasta ka di, tatang. Ay, saan kayo nga agin inom iti arak, Oy, anak ka lang Saan arumbang nga abagaan nakiti kasta? Amaw, ti aramidag. Ay, husto ti bagbagata anak mo, Lakay. Saan arumbang nga aginom ka iti arak tadarigatan? Sa nabali ata kadwak mat ni Nole. Naibagakan kwa na ano bigat na bayadan ti daga. Kat aginom kami. Ay, natatang, talaga asaan nyo amaliklikan ti inom. Taadamot ngamin kadwayo amang pagpagusto kadagiti amin akayat yo. Sumardeng kan ko na. Sursurwam kit di nga ayatan ni Nole. Taison to ti agbalin nga asawam. Ay, pakpakawan, tatang. Jak tupulos masursurong nga ayatan day ja at tao. Manong, para. Ato ti bayad ni Manong. Aha. Nene, apay nga adalugan ti pulis ni Tawi. Muling agpaiso. Nanang, kumita kayo ijabalay. Ijay ti ayan dagiti pulis. Huwag nga agpaiso. Umay ka, mapanta ijay. Ivan, anya tinapasamak. Apay nga da ka dito San? Di isurot. Pangasya. Tatadalmas! Labdan nyo dagiti pulis. Pakawanan da ko may tinaramid ko. Naimbaglakid din tayo mayak dito balayo. Naabuta kapat paturungan ti nakaabungot alalaki ni tatang mo. Nakigtot, idi addaak. Idi tumalyaw, linibat kumatan adinanog. Aging gaan naawanan iti puot. Idi ikatan mi ti abungot na. Nimot gayam Noli. Anya? Imbag tawan da ka sana pasamak kada kayo. Imbag nga ruta na unaak. Awanan ti gundaway na anang paltog kanyak. Jakla impagarop. At dagayam plano na amang hold up kanyak. Isumat lagayam nga aputin na tingiwat na. Tapno saan ko ama ilasin ti boses na. Barok. Agyamanakan ka Nusan agapukan ka. Amangan no inalan ang tibayad ti daga. Awan anyaman na tatadalmas. Tinapateg. Awan ti dakes ang napasamak kada kayo. Ay, Lakay. Jay tao a paboritom. Dakes matgayam ti panggap na ka. Si babalod pailaang ni Noli nga aging gaita, Mr. Lonely. Naipatarimaan met ni tatang mi ti balay mi, ket umadanimeten ti panagkalay sami kiniaiban. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Julie. Julie, pagayam ko, nasayat met, tanasapsapa na amuan niyo ti kinatao ni Noli. Ket na amiris ni tatang mo, asaan gayam anasayat a tao, ti ipilpilit na, apakiasawaam. Ala, kablaawan kayo kini Ivan, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Julie, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.